Partizan je formiran po ugledu na CDK, armijski tim sovjetske armije. Partizan je rođen u 32. diviziji, a ona je pripadala Zagrebačkom korpusu. I došla je direktiva iz Beograda da mora ići u Beograd. I tako je u Zagrebu stvoren Beogradski klub od 32. divizije i prozvan Partizan. Pošto sva beogradska omladina i svi ti koji su malo igrali fudbala prišli su Crvenoj Zvezdi, kao ja, Mirti, Đajić, svi ti bivši igrači Bivše Jugoslavije prišli su Zvezdi. Sad nije imao ko da igra za Partizan i sad su oni ove igrače koji su bili odmah ga mobiliše u Zagrebu i premesti ga kao vojno lice u Beograd. Pa tu je onda došao Glazer, Bobek, Čajkovski, Janko, Marko, većinom iz polja, jedan retko, možda je bio, ne znam, jedan ili dva iz Beograda. Sad je mjesec maj, Behara više nema, ruže su procvjetale, poljubaca više nema. Ruže su procvjetale, poljubaca više nema. Jesen opet dođe i vjetar kad zacvili, čekat ću te na raskršću, gdje smo nekad sretni bili. Čekat ću te na raskršću, gdje smo nekad sretni bili. Čekat ću te na raskršću, gdje smo nekad sretni bili. Samo što će vjetar šumi, bila jednom ljubav jedna. Samo što će vjetar šumi, bila jednom ljubav jedna. Samo što će vjetar šumi, bila jednom ljubav jedna. Samo što će vjetar šumi.
Crvena zvezda bila uglavnom srpski klub, da tako kažem. Imala je puno navijača, ali uglavnom je to bila, recimo, srpska populacija. Partizanovi su bili navijači vojni, to je bio vojni klub i svi vojnici su u ono vrijeme starešine navijali. Dinamo je bio baš hrvatski klub, a Hajduk je imao timbar i značajku jugoslavenskog kluba. Međutim, interesantno je da prve utakmice koje su počele da se igraju, to publika je bila listom za Zvezdu. Na primjer, ako je bilo ovako 20-30 95% navijela Zvezdu, a 5% za Partizan.